yitwa Gaperi umwite Robert, yitwa Niyigira neza, ni umwana w'i Kamonyi. Turamwakiriye muri studio hano kuri cano ya Himbaza Claude, niwe tugiye kubana muri uyu mwanya. Watangira utwibwira? Bafana banjye mwongeye kwirirwa, nizere ko mumeze neza. Twanjye turagarutse kubatamwo show ya danje, ibintu n'ubwenge kabisa. Kubanzi neza ni cya cyamamare Gaperi, ku mazina yanjye nyakuri ni Albert Niyigira neza cyangwa se Robert cyangwa se Robertinho. Icyamamare umunyagwenya utyaye, umva arimo arakebana, ariwe Gaperi. Witwa Gaperi Albertinho. Mu minsi mike turajya tuvuga ngo Gaperi. Good. Umva Gaperi. Ibintu fresh cyane, abafana banjye mukomere cyane. Gaperi turamwakiriye hano kuri cano ya Himbaza Claude. Icyamamare. Ntago ari ubwa mbere tumwakiriye, si ubwa kabiri, arisanga hano kuri iyi cano. Ndahari igihe cyose tubatema amasho, ibintu byose by'amakuru yaranze umwaka, amakuru y'ibyamamare, yewe n'abakunda siporo. Gaperi, uyu munsi cyatumye nkuhamagara cyangwa se nkutumira, tugiye kuvuga ku makuru y'ibyamamare ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 muri BK Arena hari hahiye. Umva cyo ukoze kamubwire brother. Yego, dufite abahanzi dufite bahanzi, dufite ibyamamare ewana. Aba bagabo babiri, Bruce Melody, The Ben, Tiger n'amakazi inalelai bagabo bari mu kazi. Urumva je nabonye show ya danje buriya, je narindi yewe wari uriyo hano kuri BK Arena hano hakugira Remera. Amva nkubwire Gaperi, mu basitari babiri bari bahanganye, we wari uri inyuma yande cyangwa se wari uryamye kuri nde? Nge ni Munyakazi, naye nyuma ya Munyakazi 001. Ayo Bruce Melody Munyakazi itaye wacu. Umva gusa nyine baduhaye show ya danje, abatwari joyinze, abantu turafana kuko kuko ngewe nari nakoze urugendo nabanje kujya gutangira n'umwaka na famille. Wahise uzamuka wiruka kuko nari naguze tike nageze Kigali saa 12 n'igice, nubwo nari maze kwinjira muri BK Arena mu masaha nibwo bari batangiye gutangira kuduha show ya danje. Uri umukunzi wa Bruce Melody? Reka tumukorera aka kantu kavuga ngo Munyakazi 001 itahi wacu Bruce Melody. Mujya nkamwemera ko ari uturimbo twinjya nkunda, n'akarimo kitwa ngo Samoya. Samoya urayikunda? Samoya Samoya uri mu kazi? Ariko na Gapera ansekeje Samoya akandi kari ndimo yo ntabwo napfa kuyivuga we. Akenya ngo ajya aririmba ngo utwinyuma. Twangwa uyu ndashonje ndashaka kinyuma. Yewe we Gaperi, ko mbona 2026 uje uri mushya. Umva so mbona kini kirombe cyavuye Dar es Salaam, iyi yaturutse muri Qatar. Wayikuye muri Qatar? Ongera yitwereke neza. Yaturutse Qatar. Igishyiremo neza bayirebe. Qatar. Iyi ni nya Qatar. Iyi nahita bagucya ubona izi rinete ubwazo ubona kamera. Izi ni kamera. Rinete zawe ngo ngwiki? Umva izi rinete zingize urebe nazo ubwazo ni kamera. Izi ngize zaturutse ahantu bita mu mujyi w'Istanbul. Ubu se izi rinete ziri kumbona? Izi ni kamera. Ubu nawe nagufata mu nawe ndi kugufata amashusho. Mukanya uraza kunyereka abantu bakurikiye. Naza kukwereka abantu cano ya Himbaza. Abantu bakurikiye cano ya Himbaza ni rinete zaturutse Istanbul. Ubu ni umurwa ariko mu bantu bahazi banze bazirebe neza bafana bagira ngo ndoroshye
zibereke rwose. Istanbul, izi ngizi zirimo kamera, hariya ahantu bita Turukiya. Niho zaturutse. Ku nyanja zinazitegeye ubwato, ziva mu bwato ziza no mu ndege. Izi zaje muri Rwandeya. Izi ngizi mubaze bazirebe neza. Gaperi kuntangaje. Uyu munsi ni surprise. Iki kirombe cyo rero cyo kiratangaje, iki kirimo na diyama. Iki gikoza muri zahabu. Yo ntago ari ishapure. Oya. Ni mu bwoko bw'ishapure, kwingiyo ni ishapure ikoza muri diyama. Ubu ngubu ubona iyi ngiyi ni $1,000 yesa zinete ni. Ufite isaha nziza basi. Umva. Star biraharanirwa brother. Seriye nuko kuba umusitari biraharanirwa. Gaperi reka tugaruke muri show yabaye ku itariki ya mbere. The Ben plus Melody. Ninde wahize undi? Ko bose bahizera ariko gusa nyine ngereka mu kugisha ukuri. Ngiye Bruce Melody nabonaga cyane ari ukunzwe kuko wasangaga abakobwa bo imbere ati ni wowe umva. Bruce Melody umunyakazi ari mu kazi ariko na Taiga nawe ni fresh. Umuhanzi wacu international koranye bigakorana amashow menshi n'abahanzi bakomeye Amboso, nk'indirimbo yakoranye na Amboso mu star wo muri Tanzania ariyo baririmbanye indirimbo yitwa Power. Gaperi tutari twagera aho ngaho. Hano hanze amakuru ahari hano kuri no mihanda ari kuvuga ko Bruce Melody ari ufana. Niwe mfana cyane. Ngo yemeje Taiga B igisamagwe mva nkubwire munyakazi wo felicitation ranamufana cyamamare cyane. Ari n'abantu bajya bamwe ngo turasa ariko ubona dusa n'itayi wacu. Ubona dusa n'itayi wacu. Kamanze ndebe neza. Banza barebe neza. Abantu batubwire muri comment. Bajye muri comment uyu Gaperi ngasa na itayi wacu Bruce Melody 001. Gaperi ko wigereranije. Yega nanjye ntabwo noroshye. Zirinete zarameze reka nzambare neza. Buriya hari abantu ngiye buriya njya mufana. Nubwo nayo n'umunyarwenya ariko nabo njya mufana. None se Gaperi uwo tuzi nka Taiga B igisamagwe The Ben yita igisamagwe. Uyu mugabo yanditse ibigwi yakoze ibigwi, yanditse amateka. Ngiye buriya reka nkubwire sibyo. Ikindi afite ijwi ryiza. Ijwi ryo azi kuririmba niyo mpamvu nanjye navuze ati ni umuhanzi. Ndetse tutari twajya no muri iyi show twavugaga ko Taiga B ari we 001. Nubwo mwaryiyise ariko iri zina ubundi mubona ko rishobora kuzabakoraho. Iri zina nijya munyakazi kandi rakwirera namubereye by the way. Kandi ikindi The Ben afite imyaka 38. Bruce Melody afite imyaka 33. Gusa nyine ku myaka ubwo ntabwo mwagakwiye kuduhinda y'ubukuru. Byo umuntu yazamza kabisenguraho neza. Ariko igihe umuhanzi wacu reka tunabishimire dufite abastari kandi kiza cyo nakundiwe Nkuza Taiga. Ni umuntu nanone wiyoroshya ntago ajya yikunda, afasha abantu kandi ikintu namuboneye ari gufasha impano ziri kuzamuka. Ntabwo ari muri babahanzi bikubira ibintu. Nabonye we agerageza kwiroganiza n'abandi basitari bose abahanzi nyarwanda. Aya manota arayegukanye. Amanota ye nayamuhaye kuko ari yoroshye. The Ben ahuri. The Ben ahari. Gaperi aguhaye 100%. Ikindi afite n'umugore mwiza. Ampaye. Umugore mwiza n'umwana mwiza. Ariko ibiriho biravugwa afite umugore mwiza. Umugore mwiza Pamela. The Ben ahantu uri. Gapera guhaya amanota 100%. Ari yoroshya. Kubera ukuntu uri kugenda uzamura impano z'abahanzi bakiri hasi ukazimenyekanisha. Ni umuhanzi international. Abahanzi mu East Africa, i Burayi hose agera yaraba international. Ariko umunyakazi nawe nawe mu Rwanda rwacu turamukunda cyane. Munyakazi. Munyakazi. Ni iyihe ndirimbo
ya Munyakazi uzi waturirimbira? Buriya kwa ko muri no minsi na kuko ijwi ritarimo burana ari imana ntabwo ijwi riri gusaba ura ntabwo nyangira imana yo kuririmba ariko indirimbo ya Munyakazi sound y'ijwi ryawe ntabwo imeze neza. Imeze neza ariko ari nk'indirimbo nshyashya banabwira ati nshishikaje kuba banajya banumva banacuranga ku macano yiwe ndabizi radio YouTube. Hari indirimbo yitwa Roza akandi karimba twisindiye iriya ndirimbo bavuga ngo roza roza we bakwangira iki akaramisa. Indi ndirimbo indirimbo yitwa Celebra yarankomye celebration Celebra iyo ndirimbo iyo ni fresh. Njyewe mbarizwa mu gisata cya gospel. Ikintu cyatumye muha amanota ejo bundi muri iriya show yakoze niriya ndirimbo yaririmbye iri ivuga ngo nzaguha umugisha nguhe n'imibereho, nzakwereka ko ngukunda kuko nanjye wankoreye. Akira ndimo ya gospel cyangwa ni y'abakunzi? Iriya ni ya gospel. Ariko ramutipa Munyakazi nanjye bari mu kazi. Reka nkubwire ikintu cyanangaje noneho. Yateye haleluya ndikanga. Uyu ni Munyakazi ntago yenze kasenga. Erega nuzabibona nanjye ndasenga. Ariko nyine nibwo bavuga biriya barakazira ndirimbo ibintu byose kandi indirimbo zose niyo umuntu uzi gusesengura hari nyigisho ugomba gukuramo cyangwa uzi Kinyarwanda kari cyo wakuramo kumva ati Yesu we hari inyigisho ugomba gukuramo. Hari inyigisho ari akinyuma wakuramo ihe nyigisho. Okay akinyuma hari abantu bakuramo inyigisho bega ariko nibanga mukinyuma ndimba yitwa ngo akinyuma bega gaperi rero Munyakazi wanjye aranubona nyine aranga bashaka kurabuza gaperi ewana festation akomeza hari azagera kure cyane. Wowe nk'umuntu yakorewe muri Amerika. Iyo telefone yawe yakorewe muri Amerika? Yakorewe muri Amerika. Ongera yitwereke. Iyi ngiyi bazazindi zitwa no iyi nukiza utwereke muri dore nuko nguko njye muntu muri no mujyi wa Kigali ufite telefone itandukanye n'izabandi bose. Iyo niyo witabiraho. Iyo nitabiraho. Ko ufite telefone nziza ra? Telefone ni nziza. Gaperi iyo telefone ni star. Ni star. Noneho iki n'ikimenyimenyi ni na Bruce Melody so ayimubona. Iyi ngira yenze igura. Ongera ufate ku ntuza. Dore. Ongera ufate ku marinete tubwire ngo na Bruce Melody nawe twayimubonana. Iyi ngiyi na Bruce Melody ntabwo ayimubonana. Cyangwa Tayiga. Iyi ngiyi $7,000 by'idolari. Ni amafaranga menshi cyane. Amafaranga menshi cyane. Yaga tuba tunayafite nuko tutayagaragaza. Okay. Gaperi. Ntabwo tubabeshya amafaranga yo ndayafite. Abantu badukurikiranye. Nihe filime yawe bagenda bakajya kureba? Filimi bajyaho bakareba. Bazajya kuri channel yitwa Agnes Films. Turi kumwe n'umupapa wacu uzi Kinyarwanda ariwe bita Byakunuka. Ari aturongoye. Ari cyo kihebe cyacu gikuru. Niwe kirongozi. We wagitinga uri iki muri iyo filime? Nagitinga ndi umushimuzi. Kombo n'isura yawe itagaragara nk'abashimuzi Gaperi. Niba ugeze mu gushimuta uturinduka ingegera. Ukarinduka nk'igisambo nyine. Abazajya bazambona. N'indi channel yitwa Funny Jane. Ongera uyitwibutse yitwa? Channel yitwa Agnes Films. Yitwa Agnes Films. N'indi channel yitwa Merekero TV nayo ndiho. Merekero TV. Nayo ariho ibiganiro. Nayo iriho nkunda gukina role ndi mudugudu. Uri chef w'umudugudu. Ari indi channel noneho yitwa Funny Jane Zone. Nayo ariyo nakinyeho ndi bodyguard hari ngira umurinjiza abantu baje mu mubatizo wa Brian. Hari amafilime menshi. Kuba kirye mu mafilime menshi cyane. Amacana tayaga cyamamare channel zirenga nyesha. Ejo bundi wowe uzita Tayiga A cyangwa uzita 0A? Wapi ngomba kwita 01. 01. Imbere cyane. Wiyise Tayiga A kuko twamaze kumenya ko ubu Tayiga B ntiwari mukuraho. Ntabwo nari mukuraho.
kandi na 001 ntago wari mukuraho. Mwega n'abantu bavuga ko tunasa uriya nshaka kuzamuhigika nanjye ntabwo ndazamuka cyane. Urashaka kuhigika ubwo uzahita wita kubera ko we yitwa 001 ubwo uziyita 01. 01 we ni 00 ariko njye ni 01. Mwebwe mukomeje kudukurikira hano kuri channel ya Ihimbaza Claude, dufite umutumirwa uyu munsi. Twatumiye umusore w'umusitari yitwa Gaperi, yitwa Robert, yitwa Niyigira Neza, n'umwana w'Ikamonyi. Gaperi, mu buzima bwa buri munsi, mu buzima busanzwe, n'icyo ukunda kurya? Mu kintu nkunda kurya cyane, nkunda kurya umuceri, ibintu biri umuceri, ibi ni ibirayi. Umuceri n'ibirayi. Nibyo bintu nkunda kurya cyane. Uziko yangura umwana wo mu majyaruguru ma. Ariko umuceri, ibirayi, ibyo bintu babiriye yawana. Buriya ari no kuntu bitama no kuntu kudukime. Nubwo umuntu irijwi nyine bituma nyine ngo wariye neza. Gisoundinga neza. Soundinga neza. Ijwi cyamamare kabisa. Hanyuma mu byo kunywa ni ibiki ukunda? Cyo kunywa rero ni nwera cyo kunywa Fanta cyangwa gasembuye. Icyo ukunda mu byo kunywa mu cyo ni Mutzing. Uyungara Mutzing. Mutzing rwose. Icupa rwose umuntu asoma kitayira neza. Bayava mu umuntu ararisoma agatayitayira wabareyo ariko nyine bitayira ku mutima mwiza. Aha, mu bigendanye n'amakipe. Ni iyihe kipe ufana muri kino gihugu cy'u Rwanda? Iki gihugu cy'u Rwanda ndubura ari n'abari n'akandi kazi kuko nkunda muri siporo cyane. Siporo cyane bakunda kumbona cyane nko ku match ya Rayon Sport. Babara akazina banzo cyane, banzo ku kazina kitwa Albertinho. Robert umusaza watoje yitwa Albertinho. Wanageje equipe yacu mu matsinda ya CAF Confederation. Ariyo Rayon Sport. Ngenda natanye gufana Rayon mfite imyaka 7. Gaperi najya gufana Rayon Sport, umukunzi wa Rayon Sport. Watangiye ufite imyaka 7? Gufana Rayon mfite imyaka 7. None ufite imyaka? Maze kugira imyaka 35. Ugize imyaka 35 ugifana Rayon? Nyifana Rayon. Gaperi uri umufana wa Rayon mu bimbere cyane mu nkora mutima za Rayon aho hafi. Ntabwo nyapfa gusiba match ya Rayon Sport yakiriye. Yewe yagiye mu ntara ndayiherekeza, yaba ibyagiye Rusizi, Musanze, Huye, no kuri stade Amabati hari yazanye Nyagatare. Nibihangana Abanyagatare pole sana ku kipe yabo yamanutse mu cyiciro cya kabiri izagaruke. Mwebwe mudukurikiye, Gaperi atubwiye ko amaze imyaka irenga 15 ari umufana wa Rayon Sport. Irenga 20 kuko mufite imyaka 35. Afite imyaka 35. Ariko mfite Gaperi ndagira ngo mbwire abakinnyi 11 babanza bo mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi babazamo 11 ba Rayon Sport. Number 1 kwa muri no minsi abantu nimba mukunda gukurikirana ibintu, mukunda gukurikirana ikipe ya Rayon Sport muri umwaka wa 2025 bye ntabwo bimeze neza. Nta kibazo tugende number 1 wa mbere. Abakinnyi bacu badufite uri mwizamu ninde? Uri mwizamu bamwita Pavel Nzira. Number 2 ni Serumbogo R. Number 3 ni Emery Wayisenge. Number 4 Emery aracyahaba? Emery Wayisenge. Number 4 bamwita Kabang. Number 5 bamwita Sef. Sef ari muri Rayon? Sef ari muri Rayon. Mwebwe mudukurikiranye mutubwira atatubeshya. Number 6 bamwita Richard Umurundi. Richard. Number 7 bamwita Azizi Basane. Koranya ya. Number 8 bamwita Habimana Yves. Mahongo kwa kuyuba. Habimana Yves. Number 9 bamwita uriya Murundi bamwita Asumana Ndikumana. Yaravunitse ntago ari kubanzamo wowe. Gaperi mbwira ababanzamo. Abanzamo yaragarutse ameze neza. Yaragarutse. Number 10 bamwita Rushema Chris. Number 11 abaho 11 11 bamwita akunda kuvunika
ni umurundi bamwita Tange Gloire Mbongo. Tangwe Gloire. Ya ndabazi aho niba bumva mbabeshye baza kujya muri comment bambwira, ariko njye mfana Rayon Sport, i Burayi mfana Chelsea. Okay, i Burayi ufana Chelsea, mu Bwongereza yego. Murumva ko Gaperi ari umufana wa Rayon Sport, abakinnyi 11 bose arabavuze abashyize hanze. Amakipe mfana i Burayi, mfana Chelsea, mfana yitwa Gaperi buretse kujya i Burayi. Gaperi niyihe kipe iheruka gukina na Rayon Sport? Ikipe iheruka gukina na Rayon Sport nari ndiyo narababaye, narashavuye. Ni ikipe yitwa Bugesera sinzi ikintu dupfa. Niyo iheruka gukina na Rayon? Urabeshye. Bugesera ejo bundi yakinnye n'ikipe yitwa APR FC. Oya nyine APR yakinnye ni mugoroba ku itariki 3 z'ejo. Ariko match ibanza Rayon Sport iheruka gukina yakinnye n'ikipe yitwa ETSL, banganyije igitego 1-1. Gaperi uburihe? Mega Gapera ari kutubeshya. Gapera ahubwo iyi match abanje Bugesera yadutsinze. Igiye kunumva ko iyo match yabaye mu minsi mikuru ntabwo nari mari, ariko uyu munsi bifitanye match na Noza. Uyu munsi ku itariki 4 saa 9 dufite match, turakira ikipe yitwa AS Muhanga, turakira Mwapere. Uyu munsi mufite umukino, murakina n'ihe kipe? Uyu munsi turakina n'ikipe yitwa AS Muhanga. Murakina n'ikipe yitwa AS Muhanga, niyo muri bukine. Uyu munsi turakina n'ikipe yitwa AS Muhanga. Murakina na AS Muhanga. Urayicika? AS Muhanga konge ni intwaro, maze konjyamo abakinyi babiri n'umuzamu witwa Olivier Kwizera Gishweka, narinda Shimbogo. Kwizera Gishweka Olivier ajya akora amabara, ajya bitanga, ajya gushyira ku kiranguzo rimwe na rimwe, ntabwo njya mwemera. Uri umufana wisiga amarange cyangwa wowe ubirebera ku ruhande? Ngenda umufana VIP, ntabwo njya nisiga amarange, ariko mbarizwa muri fan club yitwa Match Generation. Batubwiye ko hanze ufana ihe kipe? Hanze mu Bwongereza mfana Chelsea. Ufana Chelsea. Turagira ngo tubwire abakinnyi 5 ba Chelsea. Number 1 bamwita muzamu Onana. Onana yafatiraga mani. Umuzamu bamwita Robert Nibazina. Number 2 Robert Sanchez ya. Number 2 namwita Rich James. Number 3 gatatu bamwita Mike Kukurela. Number 4 ntabwo navuga 11 kuko bafitemo amazina y'abantu. Nakubwiye 5. Number 4 ubwo ni 4, ubwo ugeza kwa 4 bamwita Enzo Fernandez. Number 5 bamwita João Pedro. Ni n'abandi ubwo ndimo ndagenda menya. Umva na Pedro Neto na reka mabwire Gaperi mu muhinda byose. Gaperi mu muhinda byose, mugende mukore subscribe kuri channel yitwa Himbaza Claude, mujye muri hasi muri comment ikindi, ariko nibanga banasharinga munasharinga iki kiganiro kigere ku bantu benshi ba diaspora. Nimuze murebe umwana icyamamare. Tugeze mu Rwenya. Mu Rwenya uri umufana wande? Ese ukunda Urwenya? Nkunda kureba urunyagwenya cyane, kandi ikindi nanone ngakunda gukurikirana sinema nyarwanda. Ndagira ngo utubwire abakinnyi 5 bagitinga neza ukabikunda muri bagitinga neza Genzi mu Rwenya muri sinema. 5. Umuntu wa mbere ngewe niko wenda umuntu agira uko aba yarabonye ibintu no kuntu akunda ibintu. Umunyagwenya wa mbere nkunda ngewe, kuri ngewe nkunda kureba mu baranshimishije. Number 1 ni Nyakso Kanyabugande. Number 2 bamwita Mitsutsu. Number 3 bamwita Regis. Regis. Bakunda gutazira akadahomba.
kadahomba. Namba 4 bamwita ni umuhanzikazi nako ni umunyagwenyakazi bamwita Ayinkindi Aisha Gaperi aragukunda cyane. Aisha kabisa aho ari ndi n'umufana we Aisha. Ikintu mukundira buriya ari ukuntu yakitinga ari umuntu uri seriye, abari seriye mu bintu bye kabisa, akubwiza ukuri kakuye nakubwira nawe kanagushitinga nabe bo. Namba 5 Mbafiri mu Nyamusanze umukiga wacu nanamusuza cyane bamwita Dogiteri Nsari. Banyita Nsari ko Pirate ntamwumvishemo. Pirate ntago bagufana. Pirate ntago bagufana, ariko Pirate ndagukunda. Ndamukunda nese yabura umufana ngenda hari. Okay nge naho ngo mukunda nge ubwo nyenda timu nyige cyane timu ya Nyagiso iyobowe na Nyagiso. Ubwo wa mbere ni Nyagiso, uwa kabiri ni Mitsutsu, uwa gatatu ni Aisha. Oya, gatatu ni Regis ni yego. Kane Aisha, gatanu ni Nsabi Dogita. Ariko ndanasuza na timu ya Nyagiso. Yego. Iyobowe na Mavide ni umushiki wacu yitwa Gaju. Reka mpubutumwa Nyagiso. Nyagiso ndakumenyesha ko uyu ari umukinnyi wa filime yitwa Gaperi. Anawe nagufana fresh cyane. Ni n'umufana wawe. Nyagiso ukwiye kuvuga ijambo rimwe gusa. Najye muri comment yandike. Vuga ijambo rimwe kuri uyu mukinnyi wa filime ndetse uyu mukinnyi ugufana yitwa Gaperi. Uri kubona muri timu yawe atashobora kwagitingamo neza. Atinga na kwijoyingamo kuko ndanamufana cyane. Timu yowe na Mavide muvuga ngo bimeze bite umwijwi urageragiye. Mavide nazi kwagitinga fresh cyane. Gaperi tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Niki uri kubwira abafana bawe cyangwa abakunzi bawe muri izi ntangiriro z'uyu mwaka? Ikintu nababwira gusa birinde kureba irangaza, bave mu biyobyabwenge no mu ngeso mbi. Nabonye bakunda n'indwara, abajama bakunda kugira ibibazo akabakatirwa n'umukobwa akatangira mu nzoga ngahita imumara umuneza. Aho ngo nta muturimo batangira umwaka bakora biteza imbere. Nihe basengera? Basengera muri Katolike. Mbese uberekeje inzira ijya muri Katolike. Mwebwe mudukurikiranye, Gapera arababwiye ngo muyoboke idini rya Katolika. Uko riri n'icyo mujye gusenga, ujya gusengamo ukisengamo wisanzuye. Kandi ikindi na bintu byo ntabwo twishyira hejuru, ntabwo tuyatorera mu masengesho dusenga. Hari umuririmbyi yavuze ngo buri wese mu itorero abo wejejwe muri byo. Wowe udukurikiranye kora ibyiza, waba uri umukatolike, waba uri umwadeperi, nawe mu Isilamu ukora ibyiza, Imana izakwishimira. Buri muntu agira idini ryiwe, ariko ngewe idini ryanjye ni Gatolika. Amagambo 3 usezera ku bakurikiranye uyu munyarwenya witwa Gaperi. Amagambo 3 ubasezera. Ikintu cya mbere ngomba kubabwira nibagiye kuri channel yitwa Himbaza Claude basharinge, banakore comment, banandike subscribe, ibintu byose babikore banashaka kugira ngo dukomeze kubana. Ejo tuzagaruka hano ejo tuzaba duhari mu kiganiro cyashize. Bavuga ko nababwiye ko nibandikamo cyane bashaka ko nzabazana na fiance wanjye. Nari nabyibagiwe we. Babyandike. Yego. Nzamuzana mbere ya kamera nabo bamurebe. Tubera ko ari couple nziza. Ntabwo nakwisondeka bazabona ko icyana cyiza. Mwakoze kudukurikira, Imana ibaho umugisha. Tuzongera dusubire ku munsi uzakurikira. Yatuzaniye umwana niba mwanditse muri comment. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese mwari mudukurikiranye hano kuri YouTube channel ya Himbaza. Ciao ciao.